Ja sam Jasminka Bijelić-Ljubić, evo 17. put na školi medijske kulture, 16 puta kao asistent u radionici animacije, a evo od ove godine i ponosno kao voditeljica radionice animiranog filma. Imam puno polaznika, njih čak 12, i to su sve uglavnom odrasli ljudi, uz izuzetak 2 srednjoškolki, ali jako su motivirani evo, da naprave nešto lijepo. Primjećujete li koje zajedničke dodirne točke kod vaših polaznika? Pa da, primjećujem da su svi zaista likovno dobro potkovani. Većina njih je bila već na nekim edukacijama vezanim ili uz teoriju filma ili uz rad na animiranom filmu, a dio njih se čak i okušao već u školama, u nekim školskim družinama su sa djecom radili kratke animirane vježbe. Kako izgleda radionica animiranog filma? Pa evo, u ovih 10 dana potrebno je naravno prvo upoznati polaznike. Naš rad uvelike ovisi o nekakvom stupnju njihovog predznanja i o njihovim likovnim sposobnostima. Znači, prvi dan se recimo malo upoznajemo, ispitujemo koja su nam očekivanja i radimo male animirane vježbice ili crteže na temelju kojih možemo vidjeti koliko oni zapravo mogu u likovnom smislu doprinijeti filmiću koji ćemo kroz tih 10 dana napraviti. Znači, cilj nam je napraviti jedan kratki animirani film, ali od početka do kraja, to znači od ideje preko teorije animacije do praktičnih, znači rješavanja kadrova, evo, usnimavanja zvuka, montaže i na kraju same premijere. Kako biste komentirali dosadašnje završne radove svojih polaznika? A bilo je raznovrsnih zapravo filmova i mogu reći da smo iskoristili sve animacijske tehnike, čak i 3D animaciju, tako da nema baš puno toga novog, međutim volimo kombinirati postojeće tehnike i saslušati ponekad i polaznike, jer evo i njima na padnu neke genijalne ideje. Recimo ove godine ćemo malo animirati sa šećerom, što nije baš tipično, ali evo kombinirat ćemo recimo i takve neke egzotične tehnike njima na njihovu radost, a i sviđa nam se ovako malo eksperimentirati. U svakom slučaju vrlo zanimljivo i vaši polaznici će sigurno puno naučiti od vas. Jeste li vi naučili nešto od svojih polaznika tijekom ovih godina ili već ove godine možda? Pa da, naravno, zato jer ne postoji osoba na svijetu koja je sve izanimirala. Znači, evo, imam jednog kolegu sad tu koji je animirao neke zadatke koje ja nikad nisam, tako da uvijek možete nešto naučiti, posebno u tehničkom smislu. Svi se koristimo više manje istom softverskom, hardverskom podrškom, međutim, netko otkrije nešto novo, neki besplatan program možda, pa evo, dijelimo i takve informacije. Radionicu animiranog filma predstavila nam je voditeljica gospođa Jasminka Bijelić-Ljubić, a sad ćemo čuti i koju riječ jedne od polaznica koja će nam se sama predstaviti. Dobar dan, Dražena Bašić-Lovreć, po zanimanju arhitektica, ali velika zaljubljenica u film. Prošla sam mnoge radionice do sad, bavim se pisanjem scenarija, ali velika mi je bila želja pohađati baš upravo radionicu animiranog filma. S obzirom da se bavite arhitekturom, imate li kakvih posebnih očekivanja od ove radionice? Možete li to znanje negdje kasnije primijeniti ili je to vama za dušu? Pa ovo je isključivo meni za dušu jer se bavim pisanjem tih scenarija i neki od njih su baš kao napravljeni za animirani film. Imala sam dosta problema saznati informaciju kako se piše scenarij za animirani film i što treba napraviti. Ujedno amaterski slikam, tako da vjerujem da već na jesen mogu početi sa svojim samostalnim filmom.